Dobrodošli na kanal Filmovi ukratko. Danas ću vam prepričati film pod nazivom Bliss. Bacite subscribe za još ovakvog sadržaja. Uključite notifikacije i udarite like da pomognete kanalu. Lijep pozdrav i hvala na gledanju. Film počinje Gregom Whittlom, pozvanim u kancelariju svog šefa. Sekretarica mu kaže da gazda još nije tamo i zamoli ga da sačeka. Kada šef stigne, obavještava Grega da je otpušten. Čini se da Greg to ne čuje, a kada se šef nadne da ga provjeri, Greg iznenada ustane i gurne ga. Šef padne, udari se u glavu i odmah umire. Uspaničen, Greg skriva tijelo iza zavjese. Sekretarica se vraća i, misleći da gazda još nije stigao, ispraća ga. On odlazi, obećavajući da će se vratiti kasnije. Odlazi do bara preko puta i naručuje piće. Tamo, žena za obližnjim stolom počinje da razgovara s njim. Ona otkriva da ima telekinetičke moći i zna za incident, jer je stvorila svijet sa neželjenim posljedicama. Ona da zamoli da ode u toalet i uzme neke žute kristale od njenog onesvešćenog dečka. Zauzvrat, obećava da će ga osloboditi optužbi za ubistvo. Odlazi u toalet, pronalazi dečka i uzima kristale iz njegove ruke. Žena objašnjava da je svijet samo odraz ljudskih neurona i da se može promijeniti. Dok ga ona uči kako da manipuliše ovim lažnim svetom, šefovo telo, koji se sada kreće samo od sebe, ispada kroz prozor kancelarije na ulicu, gdje ga vidi grupa kancelarijskih radnika. Greg dolazi, a pošto je viđen kako dolazi iz bara, nije osumnjičen. Žena da uvjerava da zaboravi na novčanik i dokumente ostavljene u kancelariji i da proda svoj telefon uz lagaonice za malu sumu. Na TV-u vijesti javljaju da policija smatra smrt šefa nesrećom, tako da je Greg slobodan, ali bez smještaja. Žena mu nudi mjesto u šatorskom gradu ispod mosta sa strujom i bezvučnim televizorom. Tamo Greg saznaje da je šefova smrt službeno proglašena nesrećom. Počinje da uživa u svom novom životu, pričajući ženi o svom domu iz snova, koji uvijek crta. Ona shvata da njegovi crteži liči na nju i otkriva da su oni par u stvarnom svijetu, iako je zaboravio njeno ime, Izabel. U međuvremenu, njegova ćerka Emily traži pomoć od svog brata Artura da pronađe njihovog oca. Artur ne želi jer se osjeća napuštenim od Grega, koji je uvijek bio previše zauzet poslom da bi provodio vrijeme sa svojom djecom. Greg i Isabel odlaze na klizalište gdje se odlično zabavljaju nakon što uzmu žute kristale koji pojačavaju njihove telekinetičke moći. Ona sugerira da ljudi oko njih nisu stvarni i predlaže da ih obore. U početku oklijeva, ali ubrzo počinje da koristi svoj da gura ljude okolo. Smatraju da je zabavno i provode sate zabavljajući se na ovaj način, dok im ne dosadi. Dok odlaze, kradu nešto odjeće i gledaju kako policija stiže na lice mjesta. Teleportiraju se u policijski auto i zabavljaju se vozeći se okolo, da bi na kraju stigli u policijsku stanicu. Nastavljaju sa ludorijama, sve dok se ne umore i odluče otići. U međuvremenu, Emily pretražuje obližnje hotele u nadi da će pronaći svog oca. Ona odlazi praznih ruku, a kasnije vidimo Grega u kafiću. Isabel zamoli Grega da naruči, dok ona izlazi napolje. Vidi je kako zaustavlja auto, ulazi, a zatim odlazi. Izlazi iz kafića bez jela, nesvjestan da je Artur, njegov sin, bio svjedok scene. Barmen mijenja Grega za beskućnika, kasnije mu donosi hranu kojoj je istekao rok trajanja. Isabel se vraća i predlaže da posjete Kenda, osobu koja sintetiše kristale, i oni se razdvajaju. Isabel ulazi u Kendovu kuću, dok Greg ostaje vani. Emily ga pronalazi i zamoli ga da pođe s njom. Ne može da ode, čekajući Isabel. Emily mu oprašta što je propustio maturu i daje mu fotografiju sa svojim kućnim brojem telefona prije nego što ode. Isabel se vraća i govori mu da zaboravi na svoju ćerku, tvrdeći da ona nije stvarna. Oni se svađaju, a lokalni huligan interveniše. Greg traži od Isabel žuti kristal i koristi telekinezu da prevrne huliganov auto, demonstrirajući njegovu rastuću moć. Ujutro se Greg budi u šatorskom gradu, ali Isabel nema. Nakon što je traži, pronalazi fotografiju svoje kćerke Emily sa brojem telefona. Odlazi do najbliže govornice, ali ne dobija odgovor. Vraćajući se u šator, susreće ga Izabelina frustracija. Ona otkriva da Emily nije stvarna, već simulacija. On se bori da povjeruje u to, jer ona ne daje konkretan dokaz. Kako bi ga uvjerila, ona proizvodi posebne plave kristale, objašnjavajući da svaki od njih treba uzeti 10 kristala, a ukupno ih ima samo 16. Ona uvjerava njega i sebe, govoreći da će sve biti u redu, učitava kristale u uređaj i predaje mu ga, signalizirajući da je vrijeme da napusti simulaciju. On udiše kristale i nađe se u strogoj kliničkoj sobi, gdje ljudi sjede u stolicama, povezani s kompjuterom pomoću cijevi za disanje. Asistent se obraća Isabel kao doktor Clemensa i raspituje se o njenom stanju.
Ona se žali da je Greg previše ozbiljno shvatio simulirane ličnosti, zbog čega je bio potreban njihov izlazak iz simulacije. Ona zahvaljuje Kendu što je obezbedio plave kristale. Isabel ukazuje na osobu u simulaciji koju je upoznala u virtualnom svijetu i traži od njega da isključi doktora Whittlera. Čovjek žuri Gregu, koji počinje da postavlja pitanja i saznaje da je Emily također simulacija. Oni izlaze napolje, a Greg je zadivljen ljepotom njihovog stvarnog okruženja, gdje su ljudi i čudne prozirne figure, zvane telepresanti, posvuda. Isabel objašnjava da su ljudi naučili da prenose svoje slike na daljinu, omogućavajući im radosnu interakciju dok su kod kuće. Ona ga vodi do rive, a on se divi krajoliku koji oduzima dah. Pita se zašto se ne sjeća ničega od ovoga. Ona ga uvjerava da je gubitak pamćenja uobičajena posljedica i da će mu se sjećanja uskoro vratiti. Ona mu pokazuje njihov dom, a on shvata da je sve vrijeme crtao stvarni svet. Dok on uživa u udobnosti i luksuzu svog pravog doma i žene, Emily nastavlja potragu za njim u simuliranom svijetu. Navečer Isabel priznaje Gregu da je bila neodgovorna što je izašla iz simulacije bez dovoljno plavih povratnih kristala, što je uzrokovalo njegov gubitak pamćenja. Ona objašnjava da je stvarni svijet nekada bio opterećen ekstremnim zagađenjem i siromaštvom. Međutim, napredak u automatizaciji, sintetičkoj biologiji i rudarenju asteroida ga je transformirao. Ona se prisjeća njegovog izuma, vizualizatora misli. Ona iznosi monitor uređaja koji može nacrtati sve o čemu osoba razmišlja. On imenuje predmete i oni se odmah pojavljuju na crtežima. Ona to koristi da objasni kako je sintetička biologija riješila ekološke probleme, a rudarenje asteroida donijelo financijski prosperitet. Svaka osoba sada prima $500.000 godišnje, a roboti se bave svim monotonim zadacima. To je ljudima dalo slobodu i vrijeme da ostvare svoje interese. Zemlja je sada sigurna i prosperitetna, ali ljudi mogu postati samozadovoljni, zbog čega je ona izmislila kutiju za mozak. Pomaže ljudima da uporede dobro sa lošim i da cijene svoja dostignuća. Greg je moli da ostane u stvarnom svijetu još jedan dan. Dan provode kupajući se u moru i odmarajući se na jahti. Uvečer posjećuju grad gdje naučnik, zabrinut zbog Isabelinog istraživanja, prilazi Gregu. Naučnik ga zamoli da je drži na oku, nagoveštavajući da bi u njenom radu moglo biti više nego što se na prvi pogled čini. Sljedećeg jutra ona zamoli Grega da se vrati u moždanu kutiju kako bi mogla dovršiti svoje istraživanje. On se opire, tvrdeći da ona već ima dovoljno podataka i izražavajući nevoljkost da se vrati u simulirani svijet. Umjesto toga, on pristaje da joj pomogne davanjem javnog intervjua. U večernjim satima se organizuje prezentacija Brainboxa. Voditeljica predstavlja Isabel, koja je razvila koncept simulacije negativnih svjetova kako bi pomogla ljudima da cijene svoj stvarni život. Ona poziva Grega na pozornicu da uporedi njegove odgovore prije i nakon što je iskusio moždanu kutiju. Otkriva se da je nekada bio pesimističan i ciničan pojedinac, nezadovoljan svime. Novi Greg je, međutim, zadovoljan i pozitivan. Tokom intervjua iznenada ugleda Emily u hodniku i ukoči se. Ona brzo nestane, a on zahvaljuje Isabel na pomoći. Kako se događaj nastavlja, ljudi se okupljaju oko nje kako bi razgovarali sa briljantnim istraživačem. Međutim, Greg ponovo vidi prozirnu figuru Emily i juri za njom. Emily ga podsjeća da ima kćeri i sina koji ga voli. Greg insistira da ona nije stvarna, ali ona se prisjeća ličnih i dragih trenutaka iz njegove prošlosti, tražeći od njega da odabere u kojem svijetu želi ostati. Rastrgan između stvarnog i simuliranog svijeta, suočava se s dubokom odlukom o tome gdje leži njegova prava sreća. U međuvremenu ispod nastaje metež dok se Isabel nađe uhvaćena u centru haotične gomile. Ona shvata da je nešto pošlo po zlu i poziva Grega. Emily, koja se pojavila nekoliko trenutaka ranije, nestaje. Greg, uzimajući žuti kristal, koristi svoje telekinetičke moći da razdvoji gomilu, ali Isabel je šokirana. Te moći ne bi trebale funkcionirati u stvarnom svijetu. Situacija se intenzivira, granice između stvarnog svijeta i simulacije se brišu. Par žuri u laboratoriju, shvatajući da je uzimanje nepotpune doze plavih kristala donijelo do simulacije u stvarni svijet. Ovo moraju hitno popraviti, ali plavi kristali su dostupni samo u simuliranom svijetu. Leže u stolice i vraćaju se u simulaciju. Isabel vodi Grega da pronađe Kendoa, odvodeći ga do bara preko puta Gregove bivše kancelarije. Na svoje iznenađenje vidi svoje bivše kolege iz šefa, koji je navodno bio mrtav ve živi. On traži odgovore, ali Isabel ga odvraća, podsjećajući ga da je sve oko njih izmišljeno. Par otima muškarcu njegov auto i novac kako bi platio plave kristale. Voze se u Kendovu laboratoriju, gdje on nevoljko pristaje da im da kristale. Međutim, kada posegne za svojim pojasom, Isabel, bojeći se oružja, puca u njega.
Ispostavilo se da je Kendo nenaoružan, ali ona pronalazi paket plavih kristala na njegovom tijelu. Par bježi, baš kada je policija upala u zgradu. Dok ih policija juri, Emily, obavještena o viđenju svog oca, pronalazi Artura i oni kreću u šatorski grad. Policija je opkolila kamp, tražeći od kriminalaca da se predaju. Isabel broji kristale i otkriva da ih ima dovoljno da se jedna osoba vrati u stvarni svijet. Ona puni poseban uređaj i daje ga Gregu. On predlaže da se ubije kako bi se vratio u stvarnost, ali ona nije sigurna da li će to uspjeti. Preplavljena, plače, osjećajući se odgovornom za nered. Greg tada priznaje da ovaj simulirani svijet i nije tako loš, on ovdje ima djecu i želi ostati. Emily izlazi na most, moleći svog oca da se preda i ostane živ. Traži da bude ostavljen u simulaciji. Isabel izlazi da odvrati pažnju policiji i osigurava da Greg pobjegne pored perimetra kampa. Sa preostalim kristalima ona bježi s mjesta događaja, koristeći buku automobila u prolazu kao zaklon. Greg nalazi utočište u klinici za odvikavanje, koja prima ljude sa poteškoćama. Priča im o djevojci koja ga zove ocem i vjeruje u nju. Kasnije sreće Emily u parku, gdje ona izražava svoju radost što je on prevladao svoje borbi i priznaje mu ljubav. Razmišljanje o tome kako ljudi često pokušavaju pobjeći od svojih problema zamišljajući bolji život. Međutim, ključno je zapamtiti da svako stvara svoj unutrašnji svijet, a ono što je stvarno određuje pojedinac.